Voine July ni somni pasari kumsang ni somni pali inrin ni ania in zawain chibaile vekule Titi Hruaia at thehluh Mizoram Table Tennis Association Treasurer Remler Hruaia kumsom ruk pakhat chu ni zan a table tennis khelai chaw thutin zanda riat vel khan athi beng warna thudon danin Remler Hruaia hi a table tennis khelai in a chaw thuta Aizol Hospital panpuyani chuan lo thi to ani doctorin athi huna puan chu zanda riat le minute som pathum vel ani Remler Hruaia hi table tennis tui takni in veng tan te po alo khel to thina MPRO officer ni in a pension na alarei lo zirna le khalem manglaka health department in FIR an thehlut Health and Family Welfare Department chuan National Health Mission NHM Hruaia dental surgeon na thokthrin zirna lama le khapoi mo document lem aman wanga bangta Christina lal thazwali din thar aizolaka FIR an thehlut Health and Family Welfare Department hian July ni sompariat kumsang ni somni pali khan aizol SP officer First Information Report FIR an thona SP office chuan July ni somni pali ni laini khan an donga Aizol SP office yan FIR zialu thelo wangin Aizol police station a zialu turin an thon chonga Aizol PS yan thubai ziak lutin an chui zuyang Health Department ho tu ten he na tanga wanglai ni thudon danin document lem man chungchang hi an ngai thu taka ngoi bo pui chia an ngai lo wangin FIR an thehlut ani tarlan tawangin MZP chuan NHM Hruaia February ni somni pathum kumsang ni somni pathuma dental surgeon lakzinga document lem mang anom ti siain health minister nena mala turin an ngena document lem mang tu Christina lal thazwali chuan June ninga kumsang ni somni pali khan anna tanga banna atheluta atuka thunei tu ten an pum sakngal Christina lal thazwali hi dental surgeon anga NHM Hruaia atho chungin Tenzol PHC le Konpui PHC a te thok thin ani Trucklan phallo sha thiam harti Mami Truck Owners Association MTOA chuan thu chwa siamin an thei angangin mipui rongbol nan le anei zon ve nan thei top chwa in mipui te mamo phurna an thok ve thin ti tar langin bungrua le eitur mamo phurlu na konga po mipui ten har satna kan to thin te po thei anganga sutkyan na kan tho na konga mipui te toyom na kan dong thina lomum kan ti hle anti ni somni pathum thlasari kumsang ni somni pali thole nia langkai group YMA taitisina group YMA hache constituency huam chunga VC te all political party hache constituency Mexicap welfare IOT YMA run kortha marvenga kalkhom te thutluk na chuan ni somni panga thlasari kumsang ni somni pali ni nga ni tangin NH44A darlak tutuidam via sabwalui chu HMV le MMV chinte he konga tlan ve an phallo ti tar langin MTOA chuan shathiam har kanti heyan superintendent of police Mami district in ni khat thlasari kumsang ni somni palia helai konga lir thei tlan dan tor notification a chwa paljut na le za lo na na satak ni in kan ngai ti in helai konga tlan thin motor lian manga ezong te tan har satna na satak athlen bok thuan tar lang MTOA tarlan danin ton din huna NH44A kongthar hi ruwa sur chuan eng motor tan ma zo ngam chi ni lo ni somni panga thasari kumsang ni somni pali ni nga ni ya po konglui lam tan phallo ani to wangin motor lian lot lalak lo engamo zatan tlana kong diak chaklam leimin hloma tam tak tangin JCB manga po chwa zelania tam tak chu hilai muna tang hian lot lalovin an letli a mamit khwa in samek tam takin balu tha ta chamin har satnan tok mekani sarkar ho tu te MLA tele department lama thok tu tenen har satna sutkyan sakturin angen tak meu ti tar langin MTOA chuan tin kan SP za takpo athu chwa to anga helai kong NH44A darlak tutuidam via sabwalui kan zo ve the na na tulanga duty minda sakturin kan nge na ni anti MTOA chuan an ngen na le beisi na te ti lotlin ani lawa NH44A kong thar siam that thoi ani lawa konglui lama an tlan be ha che constituency huam chunga NGO kal khomten an phal lo le zel chuan mamit ko chua ha che constituency lama tanga local lir the engchi po
tlan tlang arem to big lo tur thu tar langin hetiang borua ka thleng palani poin mi puite anhar satna to te sia thiam pui sham sham turin an ngen CM Luin Zayatok Chief Minister Hlui Puzoram thanga chu tun nai khan anungzang ru zayania zia omlam apan mek zaleni na biakna ex CM Puzoram thanga chuan karni liamta vel khan Delhi anungzang ru azaitir ti asoya tundin muna athuina phelani loma se zia omlam apan zel ni ina soye anungzang ruwa har sana to chukumni kalta vela tanga intran to ani thote soibokin tuang takin operation ma chonti asoye YMA General Conference clear log ni somni panga thlasari kumsang ni somni pali ni ngani chonu khan Sakordai Community Hall bial to MLA Pulal Chandamaral te Havin YMA General Conference kumsang ni somni panga thlirlok na hun buat sai ani Sakordai khwain October kumsang ni somni panga a YMA in khom puiliana thlentura kongshang shanga in buat sai na kalpui dan tur soi hawania Sakordai khochunga Kaushan political party le tlomngai pol shang shang ayo te baka Sakordai khochenom thingsat le waitina tangin khotlang shwai tu te antel Pulal Chandamaral te chuan abial chung Sakordai khwain YMA General Conference kumsang ni somni panga thleng tur chu lomum ati thu soin chung kotin in palai atam theng ber kan thlen theina turin in bua sai na hun tu na tanga kan kalpuya ya YMA in khom pui nei to zongjonga palai te shia drink klak Sakordai khopuin kan siam theinan khotlang mi pui zongjong te kan tan wala nga yani ati tuivol bial tu MLA chuan bial tu MLA ani angpuin theito pa chwa pui don thosoin sarkar lama tu le boy pui nga ya omani puin theito pa ke apen don tho soibok Sakordai in YMA General Conference athlen turatan hian organizing committee member mi somthum panga inhrawtin malakna kalchho pui me kania sub committee hi pasari din ni to in organizing committee thutkhom voili nei to ani remna zongin in bedon voini somni pasari thlasari kumsang ni somni pali inrin ni hian zoro bultumin zona thlak pol pani Chin National Front CNF le Zomi Reunification Organization ZRO shwai tu te chuan anmani le anmani in kara in mu thiam lo na om chungchanga remna kong zo in biak na hun an nei don ZRO Hruaia Army Wing ZRA le CNF Hruaia Army Wing CNA te chu mei kumsang ni somni pali thlatir khan in mu thiam lovin an lo in kap to a nunna chan po engomo zatan omani zoro chuan unaw le unaw in mu thiam lo hi thalawati in poya tilhea inrem na kong azongani zoro chuan palai na thokin ZRO le CNF lam ve ve shwai tu te asoi ho pui to a inrem mandu ve ve thu sha tani wangin voin chundar som pania hian pulal muan puya punte zoro vice president and advisor to CM political room a inrem na tura in biak na masa nei turani ui kol chungchang soiho nimini somni paruk thasari kumsang ni somni pali zirtop ni chhun khan lunglei DC conference hall additional deputy commissioner G James Mialung Hovin Central Sarkar Animal Husbandry and Dairying Department Hruaia expert committee in ui kolle mishing nunna tider thong theinia antarlante lunglei district chunga laklo in thla puntir vulle shal khwa khirna konga malak dan tur soi hawani he huna hian lunglei municipal council LMC police AHNVT INPR le local council association IO tele lunglei ran en kolnador clinic nei tu te antela lunglei khopui chungbi karan khwa khirna chungchang chu LMC in kai shwaina fel tak anei huna anken ko toralani don ti tarlan ni in chumi ma a ma lo lak lei lok dan tur ngai to atul thu soilanani AHNVT department IO le pet care nei tu tin he na tangin lunglei khopui chunga ui kol chi vulle in thla puntir ani dan tlang pui ngai thak ni in central sarkar thu chuak thataka ken ko ani theidan tur le ui se wanga mishing le ran to na thleng thei ve na tura ui khwa khir konga malak dan tur rot na sang sang te soi ho chhun zom ani
Lunglei district chunga laklu in thla puntir vul le hral ani lo nan district magistrate minga khapna thupek chhuani se ti in a rela magistrate police le local council tinena a hu hovin ui khwa khirna zom ani le ni lo enfia turin tho chhuani se ti ni in LMC lampoin tul le tha anti anga anlo bo zui theinan ngenna le kha pek ni se ti ani bok AHND department Hruaia expert committee in uikolle vulatana himlonia antarlan te chu pitbull terrier dogo argentino rottweiler wolf dogs tosa inu American Staffordshire terrier fila brady leiro American bulldog borboel kangal Central Asian shepherd dog Caucasian shepherd dog South Russian shepherd dog tonjak sarplaninak Japanese Tosa and Akita, Mastiffs, Terriers, Rhodesian Ridgeback, Canario, Akbas Dog, Moscow Guard Dog, Ken Corsole, Bandog, Te Anni. Rod booking lauman. Nimin ni somni paruk thasari kumsang ni somni pali zirtob ni chun khan legal metrology enforcement squad te chuan siaha khopui chunga in sakna bungrua iron rod zuar te shaldan enfe in an che chuaka electronic weighing scale man vek to tura thua chwa tonga dortin deuh thowa electronic weighing scale man theya an kolvek chulom anti heti lai hian electronic weighing scale kolreng si manglawa customer nena shal rod zuar pani chuman ania legal metrology eken rules mangin rem aniang heng rod zuar te hian customer te tisi khwami le kaisi khwami te chu buklo le bukling lovin retlom zokin anlo leitir meka chu legal metrology department te hian wanang chingin man annitani Mizoram sarkar thu chwa tarlan danin heng rot leitu pani te hi legal metrology staff te omlai ngein a buklingin pektir le vekan nia rot zuar thin khatte hian bukling lovin mantlom zo ka shal turin rot te anzuar thina abum thei chu bum an che lo hle ni legal metrology department chuan mi poite chu red tlom bukling si lo ai chuan red pa ngai bukling a le a lok jok ti shithar le turin an cha ani CBI chuitir tura dale pek Mizoram lok aiktain annena zwal kona thualu anga anboi puilai zinga thil chi thum ropoi le skywalk siam chungchang sarkar school ti changtlunna asum ti chingpena omnia an soile lengpui airport chei tha chungchang te chu Central Bureau of Investigation CBI chuitir turin Mizorama Rorelai party chuan tunhaya lok aikta angena lok aikta hian CBI a chuitir donem ti hriat alanilau ramdanga changa dan lawa Mizorama kovara tol chungchang po Guwahati High Court chuan CBI chuiturin tunhaya khana da bok hun engamuti atang khan Mizorama CBI ti hialara mi puinol puin chiang takin sheloma ila kansia dan tlang lon tak chu no chui tu thale rin tlak ti hiani ome engtiang takarin tlange annero kan shelo tlang pui achunga thil chili tarlan te hi Mizoram mi puin an soina sat munshang shanga mi pui ti lwa tu tak tak te an niloma mitam takin thil diglo om nge nia an ngai te ni CBI chuitura High Court in da to le ngen na to te hi CBI in chui nge se mi pui tamjok du dan po ni in asiata chuta tang chuan CBI ni na tak po chiang zokin country thein arin CBI ne na general consent pek le pek lawa political party mi te chu anomna party zirin an soidan ainang lo general consent pek ane monilowe mo apoimo chu Mizoram thil diklo sang te CBI in thataka an sui thei ania chutiang tur chuan state sarkar agency dangtele lok aikta thlengin anin hon atulang MNF mile sati thuboila nei Manipur High Court in atitop Manipur High Court chuan Mizo National Front MNF mile satin Manipura thubuai criminal case anla nei te titop MNF mile sati hi kumsang ka zakwa somriat palia Manipura pui khoya pu anni wangin thubuai siam sak annia thubuai chu hunrei takchin fellawa omnuwa Manipur High Court chuan July ni somni pathum kumsang ni somni pali thole ni khan thutlukna asiama thubuai ti topani Manipur High Court chuan India Sarkar Mizoram Sarkar le MNF inremna MNF te anram mutlaya pui an khoina zongjong chu ral thuam an da a remna le muanna an huam chunga an thlentir chuan ti top turati ani thuatar lang MNF mi le sa Manipura thubuai nei te chu kumsang ni khan ko annia
mase anukil ti chuan inrem na thutlung wangin thubwa hi ti top turani thuan soi ani Manipur sarkar ukil te ro chuan inrem na thutlunga tarlan thubwai ti top chungchang chu Mizoram chunga an poi khoina chawni thule MNF mile sa te poi khoina thubwai chu Manipur ani wangin inrem na hian a huam velo ni in an soi thung Manipur High Court chuan uluk taka angai to anuwa MNF mile sa te kumsang zakwa somriat palia Manipura poi khoya pu anni na thubwai chu atitop ta ani Taiwan typhoon gami wangin mi pani thi longkhal tu mi pakwa chin shat lavin an om Taiwan chuan kumria chunga typhoon an tornat ber tongin typhoon gami wangin mi pani nunna anchana hemi ba ka hian thlipuile ro sur wanga bungra phur longche swala longkhal tu pakwa chin shat lavin anom mek ani Typhoon ga emi wang hian Taiwan thunei to te swan ninga ni khan school le office te kharin stock market po anti top lei loka din mun lo omading te chumhun himlama thiar chua an ni bok ga emi thlipui hian Taiwan lu ma hian Philippines sa tuilian le leimi na thlena chian na thleng wang hian mi parukin nun na an chan ani ga emi hi ni lai ni khan Taiwan a lutin 190 km/h chakin thlipui chuan Taiwan thliar kar chu anwaya chian na sang thlengin mi pani thi anom ba ka liam mi zani chuang anom nia tarlan ani Taiwan khochin zirtu te chuan typhoon ga emi chu tuipui atangina chuak tana achakna hlo tanti antarlang ga emi thlipui hi Fujian province China lam apan le mek nia tarlan ani he province a hian rail service te chu ti top ni in tuilian laka inveng turin mi puite chu sha tirlok anni Fujian ba ka Zhejiang province a thlipui ken tel ruwa tamtak sur turarin ani wangin province pani te hi tuilian wanga har satna tok theidin huna anding bok Israel Prime Minister in US Congress a thua soye Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ni laini khan US Congress joint session a thua soya Gaza Strip a indona thlengmek chungchang soin America rama Israel thlop lo tu te chu adem tak zetti a soye Benjamin Netanyahu hian US Congress a thua soi voilina ania ramdang shwai tu te zinga thusoi ngun berani a darkar khatdon soyani Israel Prime Minister hian Gaza indona ne na pum hlum chang turin an bezel don ti asoya Israel in Hamas le Iran thlop hel pol sang abe na konga US thlop na an mamo thua soye hemi rual hian US ram chunga Gaza indona dulo na lan ti thin te chu adem ti asoi bok America le Israel hi tanrual ngai ni kan tanrual chuan ne na kan chang theya kanel puite an tlom thungani ati Netanyahu chuan Gaza indona chungchanga Israel soisial to te changle tin adulo na lantir to te chu tong kamoi lo takin abei bok Israel Prime Minister chuan October ni sari kumsang ni somni pathuma Hamas in Israel an be tum khan no pangpoi soilo te po an thatani ti in Gaza indona a Israel dem to te hian poi khoina rap thlak tak tak thlen tu Hamas chu an thlopani ati Palestinian thlopa norhuai hotu te chu Iran man ruate ti in a soibok nilai ni ve khani West khopui Washington DC a US Congress kota lungoi lo na lantirin mipui thanem tak an pungkhoma mipui pungkhom te swan Netanyahu chu war criminal tia kovin Gaza indona inka haipuang tura andu thote anaw puyani mipui lungoi lo dan nan hian veng him tu te chuan US House chu thirlen sang mangin an hung kwala heiba ka hian mitui tlak na hlo man tur po anin chopbok Dan siam tu zinga Netanyahu du lo tu te chuan athu soi hi boycottin US Congress a hian anin lan lo heng zinga hian Democrats House member somnga tilin anni ba ka independent Bernie Sanders point Netanyahu thu soi hi a boycott bokani Vice President Kamala Harris chu ti turpoi mo alo ne isa wangin joint session a hian atil lo boka mase Netanyahu nen hian ashanin meeting an nei le donani Democrats member engamo in Netanyahu thu soi an boycott lain Congress member tam tak chuan House a thu soi hi an lo lom hle thunga trum engamo zat an thut muna tanga dingin kutbengin a thu soi te hi an lo lom ani Netanyahu thu soi hi Hamas hovin Israel an be truma an man chwa zalen tak tele an chung te chen khat po an chim ani US in Manipur le Jammu and Kashmir a zin lo turin an mi te cha US chuan America mi titan travel advisory ti chuak tharin Manipur le Jammu and Kashmir ba ka nakzal helchet na hluarna India ram laili le khochaklama zin lo turina cha America mi puite ta na thu chwa an siama hian US State Department chuan
poi khoina le firfia ka chetna a hluar chho zel awangin film khur turin acha a mun then khat phei chu a hlom zwalani ati Jammu and Kashmir Ladakh region khochak lam le capital le lam huam tel lovin India Pakistan border atanga kilometer som huam chung central le east India mun then khat le Manipur state te chu tharum tho na poi khoina le firfia ka chetna thlen fo wangin jin lo turin anmi le sa te anjilani tunhaya marchak state jinga Assam Nagaland Arunachal Pradesh Mizoram Sikkim le Tripura a tual chung boina lian tham thleng omlo ma se US chuan marchak biala jin tumte po ngai to athale turina cha a chibing polten tharum tho nan thlen le thinia soin bus rail le rail kongba ka bazar munte bom ani thinti in atarlang state department hian India rampum chu level 2 exercise increase caution ada a marchak pum chu level 3 da ani lain Manipur le Jammu and Kashmir le Nakzal chet thluarna hmunte chu level 4 da anni union budget a Manipur ngai thani Manipur Congress Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan union budget 2024 to 2025 a faklain meitei kuki zo in karabuaina wangin state in har satna tok ma se union budget pharta ka BJP sarkar chuan Manipur chu ngai thani ati thung Manipur State Congress President K Mega Chandra chuan budget thar chu thleibik ne ni ti in marchak pum puya ngai tha ni in asoi tuilian wanga har sanatok Assam chu budget thara tarlan nima se kumsom ni chunga tuilian na satber tum ni ngot thlen na le real ta wanga buai Manipur tan puina tura langlawa budget thar hian do sakbi ka ne ni ati Manipur chunga ral tlan sing ruk chuang ta na chomdol na pek tur tarlan ani lo chu poyati thu asoibok budget thar hi marchak mai ni lovin India rampuma eptulam chuan an soi sel na salhea BJP ro rel na state do sakbi ka puin eptulam chuan parliament kota ni laini khan lung oilo nan lan tirani budget thara hian khwarel chiana wanga har satna tok state panga Bihar Assam Himachal Pradesh Uttarakhand le Sikkim titan tranpuina sumle tuilian danna tur siamnan sumda shanima se Manipur tani ro abi ka sumruwa man anilawa hemi wang hian soiselna atam hleni Manipur Lok Sabha MP Angom cha bimol akoijam chuan budget thar chu lungoi thak ati lo thu soive bok MP akoijam hian tuilian tuarte ba ka tual chung boina wanga tuar mekte mai anni chu sha thiam harsa atieni Congress lamin budget thar hi ansoi se lain Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan afak thunga budget thar hian employment skilling MSMEs le middle class te mason na tur athur bing dona wangin India thanzelna apui don ni in asoi marchak mun shanga India Post Payment Bank in branch za honbel na tur budget thara hian ruwa man ania thingtlang lamtan pon olsam zokin bank ador theito donani ti in Prime Minister Narendra Modi hena marchak angai to wangin lom thua soi BJP thupuang to M Anish Kumar chuan ram mi puiten rual khai taka masona an nei theina turani ti in budget thar chu afakhle bok ham thatna omte chu rual khai taka sem antum ti soin zirna le risel na kaino scheme bi ka adong turte mai omlo turin ma anladon ti atarlang kod roktu man anito Juni khat kumsang ni somni palia special NDNPS Act Aizawl District Court roktu chu police ten an man to a thuzo fiata nan lakol mek police atanga beng warna thudon danin court roktu hi lalrin heta kum somthum tui kwal si Aizawl chu lungleya ni somni pali thasari kumsang ni somni pali khan lunglei district special branch 10 an mana nimin khan thubuai zia luna Aizawl police station a thlenpui ani Lalrin ngata hi Aizawl District Court a hian mi ai kalina thokve thina arok nuwa po kar khatvel chola kalani police ne na arok ti ain puang to a kota hian ventilation atanga lutin safe chu hex soblet mangin ati chia a poisalak zat chiar lawa cheng noi som paruka tanga cheng noi somni vel nia ngayani ama anman rual hian a poisaruk manga le aerox scooter vape e-cigarette le thomno engamo zat anman telbok CBI General Consent apek thei Sarkarin General Consent apelo Vanlal Ruata PC Party President Nimin Khan PC Party President pu Vanlal Ruata chuan party office a thu soin
Mizoram Sarkarin adu phot chuan CBI te du dua thil chui thei tura general consent apek thei zia soya tondin huna general consent apek lo thua soye. Mizoram Sarkar le CBI indor to dan soyin purwa te chuan kumsang kha zakwa somkwa a Mizoram in CBI hena consent alo pek to thute kumsang kha zakwa somkwa panga a hi sorji mania kumsang ni pania consent ti to pani thute soya ZPM alo sarkara an sarkar limtia general consent an pek thu in soi theina nan manga mi puite po kan lom hlea corruption case liante CBI in an chui hun tumte a thlir taka kan thlir lain kumin ju ni somne pasari khan he ti tople ni ti in purwa ta chuan he ti chunga kan chief minister le ram shwai tu chen khatin CBI te general consent pe anga anin soireng hi adiklawa an party dan chemi ho phei chuan CBI te general consent pek the anni lo thu press conference hial nein an soya hetiang thuin kal ngai thak fo hi anin omani ati CBI te general consent pek hi athatle thatlo chu athlir tu ngai dana in ngatania chuti lai chuan sarkarin aduni phot chuan general consent hi apetheini ti in purwa ta chuan mani party legal cellin consent pek thelo anga an soibok si shwai tu ten consent pe anga anin soibok si hi thuom je nei lo ani atibok thudik zik kluak lo soya CM pu MPCC vigilance cell chuan nimini somni paruk thasari kumsang ni somni pali zirtop ni hiana izol press club a press conference nein CBI nena general consent pek chungchanga thudik zik kluak soilawa chief minister pulal du oma anpu MPCC vigilance cell ho tu te chuan Mizoram People's Forum MPF roi tu te hena kan chief minister in CBI hena ramdan tharin apudang thapin general consent kan petia soichu thudik zik kluak lawani thu soin Mizoram mi puite ril ru roi swal tumna omni in kan shia Mizoram mi puiten thudik pum luman shia theinan ti in press conference kan neita ni chief minister le ZPM sarkar soisel ngorngor hi kan tumani lo amai ro chumi puiten thudik kan shia theina na kepen hi kan ti turle mo phurna nia kan ngai anti kan chief minister in ramdan tharina photati chu Indian Penal Code 1860 thak tu Bharatiya Naya Sanhita 2023 nialan thu soin MPCC chuan vigilance cell ho tu te chuan CBI consent pek chungchanga hedan tharian engma photani loti in CBI director in state tin tenhena lekha thondung zuya ZPM sarkarin consent remti na tharan pek July ni khat kumsang ni somni palia Mizoram gazetted notification a an chua po khan hedan thari soilan ni mialo thua soye MPCC vigilance cell ho tu te soidanin Indian Penal Code 1860 thak tu dan thar Bharatiya Naya Sanhita 2023 hi July ni khat kumsang ni somni palia tanga mantran ani tak wanga section 3 of Delhi Special Police Establishment Act 1946 Mawia notification thar chwa ngai cho Ministry of Personnel Public Grievance and Pension Government of India New Delhi chuan Juni sompariat kumsang ni somni pali khanan chwa fildiam to state sarkar ta na athara notification chwa angai lo heiwang hi ninge yang CBI ne na phalna unpack thar July ni khat kumsang ni somni pali gazetted notification a po hedan thari soilan animia chuang lo CBI ne na phalna consent pek chungchanga hian general consent nge ani partial consent ti aya pui mo jok chu phalna consent pek hian enge huam ti heni kan chief minister in kumsang ni somni pathum MLA in Thanpui campaign laya CBI nena general consent pek atiam chinle sarkar tharpian nuwa Mizoram Legislative Assembly session masaber nei lai December ni sompali kumsang ni somni pathuma asoi kan sarkar kalta khan lok aikta in CBI nena pek arot pathum lai kan sarkara thehluh kan sarkarin alodang chata peka phallo ani kha keni ro chuan general consent kan pedona engma phalna mindil ngai don lo an kuta thehluh chu an investigate mai don ani atia general consent asoile tona general consent kan pe tisia
July ni khat kumsang ni somni pali gazetted notification an chua Mizoram Sarkar Hruaia public servant te CBI in an chui main state sarkar phalna zia kalak masak photurani antile si hi a inkalin chun le zanangani ZPM ten CBI nena general consent kan pe antile MNF sarkar kalta in partial consent an pe khan danglam na pakhat ma nei lo thudik zik kluak lo manga mi puiri ro kai shwai tum hi bansan tura chief minister ngenin MPCC vigilance cell ho tu te chuan mi puiten thudik an sha theinan ZPM party a he thila sha na nei thaber ber te nen mi puima soi ho na nei tha kan ti chumi tan chuan ZPM hi kan ngenin kan som ani ti in an som na an pom nge an be sei thu an soi Hmeichhe vo thin tu man Champhai police te chuan tu nai khan Hmeichhe blackmail thin tu lalnun Mawia kumsomni pathum bung zungkhwa Champhai district anman bengwarna thudon danin Champhai police hian nula pakhat ne na tring complaint andonga an chui zuita a lalnun Mawia hian Hmeichhe hi WhatsApp kal tlangin poisa dule dulo zota huninga muchen anin biak nuwa amal puilanga thla alak chuana pek tur thoshila Hmeichhe thalak lang thui deuh hlek anei nuwa azamo shotlai en turin awawa a in lo chuana thalak a thedar tur thoshila Hmeichhe lau hian zamo a shotlai chu video call kal tlanga enin mipa hian lo screen recorda anuwa thomnoin bel manglawa thalak thon tura ti ni in a thon lo chuana video le thalak te thedara Hmeichhe hi vole ania Hmeichhe mangang chuan police nena azwal kovin lalnun Mawia himman anita ni lalnun Mawia hian Hmeichhe dang pali vel po sum andule dulo zotin an thalak le video adil thina chung thalak mang chuan a vo zui thin Hmeichhe anga social media in lantirin chung thalak le video te chu midang hena a hral thina sim card pani nein pakhat jok chu hetianga chena tan hian a mang thina Hmeichhe bum theilo te po anei ani khati zong khatun chumata na kanon ti chwale theite chu ni e